Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Manakaka nasingo janeno mar Color TV ni kaomolo kanyo sadeka biro bedo kaduka kod weche manyien mago mag ng'end weche. Mokwongo ka uthond wechego. Jatend piny Kenya William Ruto dichieng' makawuono limo kuonde mopogore opogore buore Nairobi ka ochoyo wang'e e dongruoge mopogore opogore mago mabende piny owacho mare osebedo ka chwalo. Vijana hoye! Nyinyi vijana! Jatend duond bura mar Green Movement David Maraga ojiwo jende mondo mi owuog oko kar rombgi okaw pande kendo giikre ne yiero mano mahiga manyien. Tumekuja hapa kuwasii mkuwe na kura. Mkuwe na kura waju. Spika mar od bura mamalo Moses Wetangula ne otelo ne jo od bura e limo familia Ng'eno e pare mabende yudore Karen buore Nairobi. Such a tragedy, Kenyans have got the good habit of coming together to express their empathy and sympathies and condolences. Kamora mora maintie ibedo koda nyaka giko. Nyinga Nelly Achieng' ndine jaloko mara Bella Achieng'. Wayudo kanyo ni jatend piny Kenya William Samoei Ruto odichieng' makawuono ne otimo limbe e gwenge mago mopogore opogore kata kuonde dak mopogore opogore mago mabende yudore e kaunti mano ma Nairobi. Jatend piny Kenya ne ochako ka obende ne ochopo e gwengego mar mondo mi ochuo wang'e e dongruoge mago mopogore opogore mago mabende piny owacho mare osebedo ka chwalo ne oganda makono. Ne ochako kod limo od thieth mano ma Mutuini e kar chung' od bura ma Dagoretti South, kama bende ne ochiwo singo mago mopogore opogore ne oganda makono. Bende ne otene kod jotelo mago mopogore opogore kanyo mabende oting'o gavana mano ma kaunti ma Nairobi Johnson Sakaja kaachiel kod jo od bura mano ma Lang'ata Felix Oduor. Hoye! Vijana hoye! Nyinyi vijana! Mimi nataka kuzungumza na vijana wa Nairobi. Hapa Nairobi tuko na mpango mkubwa ya kupanga ajira ya hawa vijana. Pale kwa affordable housing, nyinyi vijana kuna nafasi yenu ya ajira. Pale kwa kujenga soko iko nafasi yenu ya ajira. Pale kwa Nairobi River Regeneration iko nafasi yenu ya ajira. Pale kwa digital jobs iko nafasi yenu ya ajira. Pale kwa mpango ya kuhakikisha kwamba tuko na export of labor iko nafasi yenu ya ajira. Wewe kijana, kazi yako ni kujituma. Mambo ni nini? Mambo ni kujituma. Vijana mko tayari? Vijana wa Nairobi mko tayari? Vijana hoye! Ruto hoye! KJ na Mato hoye! Mato hoye! Mato! Sisi tunawapenda. Rais, tunakushukuru sana kwa sababu umesimama na watu wa Nairobi. Tupigie rais wetu makofi. Hakuna rais amefika Mutuini mara mbili ama na mara wewe umefika hapa. Kwa muda mrefu, Excellency, watu wa Mutuini walikuwa wanaona ni kama hawako Nairobi. Si ni kweli? Walikuwa wamesaulika. Sasa kwa hii Mutuini, Excellency, tuko na hii hospitali, nimewajengea jikoni watoto wanakula, tuko na soko ambayo tunaendelea. Tuendelee ama tusiendelee? Tuendelee ama tusiendelee? Kuna vijana wetu wameingia kwa Green Army, tunataka zaidi waingie kwa Climate Works, kwa sababu tulisema kazi ni mboka ni, si ndio hiyo? So Excellency, ile tutakuomba hii, mnaona hii ndio kushirikiana ya national government na county government. Tushirikiane ama tutengane? Tushirikiane ama tutengane?
tuendelee ama tusiendelee? Ndio maana Dago mnaambia Ruto nini? Mnaambia Rais Ruto nini? Na Gavana Sakaja mnamwambia nini? Na mheshimiwa wangu KJ mnamwambia nini? Na Mato mnamwambiaje? Watu wangu nawapenda. Nina walombo tov. Akina mama mwa. Mungu awabariki. Vijana tuko hapo. Rais, asante sana kwa kufika huku. Hii mtani yako saa hii. Hii ni mara ya pili tumetembea hapa na kila wakati ukifika ni maendeleo. Asante sana kwa kazi ambayo unafanya Nairobi. Tunatembea na wewe mpaka dakika ya mwisho. Hawa ni watu tayari wameamua. Nipatie tutamia rais, tutamia rais. Asante sana. Mungu awabariki. Bende Jatend Piny William Ruto ne otiyo kod thuolo maket kodamano mar mondo mi ojiw rowere mago ma bende ne oyuoro e romono mondo mi gibed jogo matiyo matek kinde duto te kaka yono mano mar loko ngimagi. Bende ne owacho ni piny owacho mare osebedo ka chwalo dongruoge mago mopogore mago ma bende mulo ngima rowere, gino ma bende owinjore gikaw kendo gitigo kaka yono mar bero ngimagi. Vijana hoye! Vijana hoye! Nyinyi vijana, mimi nataka kuzungumza na vijana wa Nairobi. Hapa Nairobi tuko na mpango mkubwa ya kupanga ajira ya hawa vijana. Pale kwa affordable housing, nyinyi vijana, kuna nafasi yenu ya ajira. Pale kwa kujenga soko, iko nafasi yenu ya ajira. Pale kwa Nairobi River Regeneration, iko nafasi yenu ya ajira. Pale kwa digital jobs, iko nafasi yenu ya ajira. Pale kwa mpango ya kuhakikisha kwamba tuko na export of labor, iko nafasi yenu ya ajira. Wewe kijana, kazi yako ni kujituma. Mambo ni nini? Mambo ni kujituma. Vijana mko tayari? Vijana wa Nairobi mko tayari? Vijana hoye! Wana wa Dagoretti hamjambo. Dagoretti hoye! PC Kinyanjui hoye! Mambo mko area? Hata mimi niko area. Mimi nimefurahi sana kufika hapa PC Kinyanjui. Nilikuwa hapa miezi chache iliyopita na nilikubaliana na nyinyi nitafanya mambo mawili. Ile ujenzi wa madarasa na workshops. Hiyo workshops na madarasa nimemaliza, nimekuja kufungua. Kitu ingine niliwaahidi ni kwamba tutawajengea hostels. Si ndio? Sasa hapa tayari niko na contractor. Hostels nimetoa pesa ya serikali milioni 250 kujenga hostels ya vijana 580 ya kwanza. Alafu mimi nawapangia tena, kwa sababu najua tuko na wanafunzi wengi hapa PC Kinyanjui, si namna hiyo? Na mahali ya kuishi iko na shida, si namna hiyo? Kwa hivyo we are going to do additional hostels. Mimi najua mahali ya kujenga hostel iko shida kidogo, si ndio? Si tuko na shamba hapa nyuma, si iko shamba ya elimu hapa nyuma? Bas mimi nitapanga tutafute shamba ya kutosha, kwa sababu hapa PC Kinyanjui tuko na wanafunzi zaidi ya 10,000 on 4 acres. That is too much. Kwa hivyo tutawapangia ardhi ingine ndio tuweze kupata ardhi ya kupanua hii shule ya PC Kinyanjui, ndio tuhakikishe ya kwamba wanafunzi wengi zaidi wa taifa letu la Kenya wakimaliza shule ya secondary school waweze kupata mahali pazuri pa kuweza kusoma. Elimu na ujuzi wa teknolojia
ndio watusaidie kujenga taifa letu la Kenya. Mane en ogai mano mar bad migao mano mar doho e pacho kae kendo jatend duond bura mano mar Green Movement mano moluor David Maraga okwayo rowere mar mondo mi owuog oko kar rombgi gikaw opande kendo gindikre kaka jogo ombulu na ikruok ne yiero maduong' mano ma higa mano manyien. Weche gi ne owacho e kinde go mane entiere gwenge go mago mag Molo kama bende ne omolo mar mondo mi ogo mbaka kod oganda wuok e gwengego. Bende ne okwayo oganda jo Kenya duto te mar mondo mi obed kod mijing'o kode wirani entiere kod leka mano makare ka gibi gimiye lemono kata chenro no mano mar telo ne oganda jo Kenya. Wakati ni sasa, na kama si sasa ni sasa hivi. Aliyekuwa Jaji Mkuu David Maraga tumekuja hapa kuwasihi mkuwe na kura. Mkuwe na kura, yule ambaye hajajiandikisha ajiandikishe awe na kura. Ni wangapi wanataka change Kenya yetu? Ni wangapi wanataka mabadiliko Kenya yetu? Asanteni sana. Mabadiliko hiyo itakuja tu tukipiga kura. Kama hatuna kura, hata kama tunataka change na tusipige kura, itaendelea vile inaendelea. Shida ambayo tuko nayo Kenya, na mimi najua mnaielewa, kila mtu anaielewa. Kenya si nchi masikini. Kenya si nchi masikini. Ila ambayo inasumbua sisi, kitu ambayo kinasumbua sisi ni wizi wa mali ya umma. Wizi wa mali ya umma. Hakuna siku itapita bila ripoti kutoka kwa Auditor General inasema mamilioni fulani yamepotea, mamilioni fulani yanapotea, na hakuna hatua inachukuliwa. Hakuna hatua inachukuliwa. Kitu mimi nataka kufanya, nataka muniunge mkono. Nitakuja nimalize huyo ushenzi mara moja. Sababu hiyo pesa inapitia mikono ya serikali, na wale ambao wanaiba ni wale ambao wako kwa serikali. Nitamaliza hiyo mara moja. Nikimaliza hiyo mtakuwa na madawa hospitalini. Nikimaliza hiyo watoto wenu wataenda shule na mambo, na nyinyi hii biashara mnafanya mjisaidie na matumishi mengine ya nyumbani. Sababu katiba yetu nasema watoto wachukuliwe shule na serikali ilipe. Katiba yetu nasema matibabu itolewe kwa wananchi na serikali ilipwe. Nikiingia huko nitamalizana na mambo ya SHA na nini. Hiyo yote ni ile mipango ya kuibia wananchi mali. Nitamaliza hiyo na mimi SHA. Mtaenda huko kila mtu utatibiwa bila kulipa chochote, sababu hiyo ile kodi mnalipa inatoshana kuwapatia dawa hospitali. Weche mago mamoko wayudo kanyo ni nonro mano matut sani dhi nyime ewi masira mano mabende ne okaw oko ji ngima ji auchiel duto te kanyo mabende ne oting'o jaod bura. Magi timore e seche mano mabende wayudo kanyo ni spika mano mar od bura mamalo Moses Wetangula ogolo kwayo ne tend ndeke mago mantiere pacho kae mar mondo mi gine ni giketo chike mago makare mago mabende nyalo rito ngima oganda jo Kenya. Ne wacho ni moloyo to sani mano mabende kor lwasi nyalo bedo ni nitiere kod midhiero owinjore oredi kendo olu chike maket koda mago. Weche maket koda magi ne wacho ikindego mago mabende ne otelo ne jod bura mar mondo mi gidhi ku koda familia mago mag jogo mabende ne owito ngimagi e masira mano mar ndege mane otimore Mosop. To the people of Kenya, whenever we have such a tragedy, Kenyans have got the good habit of coming together to express their empathy and sympathies and condolences to bereaved families. This reminds us of the tragedy we suffered in Marsabit when we had an air crash that claimed the late Honorable Godana and many members of parliament. And we, as we mourn, we pray to God to protect the families and also encourage the aviation authorities to ensure that regulations are enforced
when the weather sounds and looks bad, what pilots should do. Moko kuom jo bura kata jotelo mago mabende siro duond bura mano mar ODM mago mabende itudo kod balo kod duond bura no kanyo ka otelnegi kod Edwin Sifuna kaachiel kod senator mano mabende en senator ma Nairobi kaachiel kod migosi Geoffrey Osotsi ne ojore machopo e romo mano mabende ne obagi kod duond bura mano mar ODM e boma mano ma Nairobi odichieng' mano makawuono. Romo maket koda mano ne otelie kod Laktar Oburu Oginga mabende ne okoni kata ne olero ni obiro bedo ka okawo thuolo mare mar mondo mi obed kod twak mano makende gi jotelo maket koda margo mar kelo riwruok kata achiel e duond bura mano mar ODM ka gi ikore ne yiero ma higa manyien. The parliamentary group meeting also endorsed the decision of the NEC to give mandate to our party leader to start the process of negotiation with other parties, with like-minded parties, starting with the UDA party, under the way the Central Committee and the NEC Committee, the NEC Committee approved. Parliamentary group also endorsed the decision to have the National Delegates Conference on 27th of March, 27th of this month, and from Friday, the party will communicate and give the 21-day notice that is required in law. The parliamentary group also agreed to receive the report of the 10-point agenda on Tuesday at a broad-based parliamentary group meeting that will be held at KICC on Tuesday. Yene mondo miagamo ya janeno mar Kala TV kikidhi mabor bang' kinde machuok aduogo kae kod weche mamoko mathoth. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, tear. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, tear. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa.
machiegni pacho ma e odwa. Jotijego mago mag piny owacho mago ma kaunti ma Kisumu okwedo dhok mano mabende ne ogol kod jatend migao mabende ochung' ne jotijego mago mag piny owacho migosi Geoffrey Ruku mabende ne dwaro mar mondo mi jotijego ochule e yorno mar orak kata ondik gi e yorno man orak to ok e yorno mano mabende ongirore. Jotijego ne olero ni lokruok mano maket koda mano ok nyal timore ne jogo mabende ne osepuodhi higni mano machon kendo ondik e yorno mano maongirore. Weche maket koda magi ne giwacho tok kane gisetimo yiero margi mano mabende gitimo ga tok higni 5 kendo ne gitiyo kod thuolo maket koda mano kwayo tend county mano ma Kisumu mar mondo mi ochul jotijegi gopegi mago sara mana kaka counties mago mamoko osetimo. We've just had a successful election for our branch, which was held today, and the team with me have been elected to lead this branch for the next 5 years, and we hope to have a smooth transition even as we represent our members. In our today meeting, we have realized 3 key issues that we felt that we wanted to address so that our members can be well represented. And one of them, recently the Minister of Public Service, that's CS Ruku, talked about translating civil servants from P&P to contractual job. We want to ask the minister that he needs to come clearly on the issue of contract to the civil servants, because as far as we are concerned, all the civil servants who had been employed from the year since they were employed were given letters and already have appointment letters and deployment letters reading permanent and pensionable. So as we stand, and our stand as a union in Kisumu branch is that is a big pipe dream, and we know that we are going to represent our members well. We are going to fight it under even the Employment Act. It is very difficult to change employees' terms and conditions midway unless a proper reason is given. The Cabinet Secretary for Treasury had released money for county government wages, full posts. I think there is a serious issue that should be interrogated as to why every time disbursement of funds to the counties are done, the governors delay with their team to pay the workers their dues. It is not humanitarian that you work for your dues and you budget as a worker, as a parent, and sometimes it is also very difficult to move. We are asking the governors that they pay the workers their dues plus the arrears, so that there is continuity of service delivery to the workers. The SHA that is not properly being handled, we are requesting the authority to give directive that health should come first before pay, so that we save lives of citizens and more so the workers. To bende jopuonjo mago mabende wuok e kaunti ma Bungoma kaachiel kod kaunti mano ma Busia sani to yuago reyo kendo giwacho gi dhoge gitieko kaluwore kod ni kumba mano mar thieth mar SHA ok osebedo katiyo maber. Gino mabende giwacho ni osemono giyudo chenro mago mag thieth e kindego magimolo e ute thieth mar mondo mi giyud thieth. Ne giwacho ni kadiponi ywak maket koda ma ok obi owinji to gibiro bedo ka gibago ng'anyo mar mondo mi gichwala ywak makamano. I am addressing the Minister for Health, the Minister Duale, that those stories is talking about fraud in the ministry, he should steer away from that, because teachers don't want to hear about fraud, they want to get services in the hospitals. So these frustrations must stop. I'm aware some of the hospitals which have threatened to close down services for teachers in the next 1 week, because they have not received any money from SHA to be able to enable them to carry out the facilities. The packages given are not as outlined in the component given in the MOU. The package given for maternity in the MOU is 300,000. In this hospital, we have realized, we have been informed and received it with dismay that is only 30,000. In the event of cesarean birth and other complications, the patient is forced to top up and give more money. And yet teachers do not have money
we have been assured of a comprehensive insurance. Packages ambazo wamepea outpatient ni kidogo. Kwa mfano wamepeana package kama 75,000 na haziwezi chukua mwaka mzima. Mwalimu akikuja na familia yake unapata ya kwamba zinakuwa depleted within maybe a half a year. Na hiyo inaweka walimu wetu katika hali ngumu. Kama SHA imeshindwa, we are demanding Minet erudi. Even hospitals are complaining. Tangu mambo ya SHA yaanze paka saa hizi, no cent has been sent to the hospital concerning mambo ya walimu. Sasa walimu tunataka tuwapatie 1 week. Watuambie ukweli ya mambo ya SHA. If the government wants teachers to die, watueleze saa hizi. Jopur magoma bende wuok e kaunti mano Mabusia opoyo kang' mane okaw kod piny owacho mano Mabusia mano mar pogo kodhi mag oduma e wards duto te magoma bende romo 35 mayudore e kaunti no. Gavana mano ma kaunti Mabusia Migosi Paul Otuoma ne owacho ni okang' mano makamano en mano mar bero chenrogo mago mag pur e gwengego kendo neno ni jopur obedo kod thuolo mano mar iko puothegi e kinde mowinjore ne ikruok ne pitho mabende owinjore gi tim. Bende jopur mane oyudo kothe maket koda mano ne onyiso mor margi ka otendre kod okang' mane okaw kod piny owacho no. Sasa pesa. Na tumesema tujaribu kusaidia watu wetu na mbegu. Najua mbolea wengi pia mmeregister. Na hapa butu la mbolea ilikuwa haijafika lakini maambiwa iko njiani. Maana ya serikali kufanya hivi vitu yote ni kujaribu kutoa watu wetu kwa njaa. Ya pili pia ni kutoa watu wetu kwa umaskini. Ya tatu ni kusaidia watu wetu kupata mapato. Sasa tunafanya smart agriculture. Pale ulikuwa unapata gunia 2, tunataka upate gunia 5. Pale ulikuwa unapata gunia 5, tunataka upate gunia 20. Sasa tukule ile yako 2 ulikuwa unakula, alafu baki na 15 ya kuuza. Tuko na mradi na lengo letu ni kuongeza mazao na uzalishaji na kuweka usalama wa hali ya chakula Busia. Kama mnavyoelewa, ukulima ndio nguzo ya mgongo ya Kenya na Busia hapa. Na tuko na program ile ya kufufua uchumi wa Busia katika kila ward ambazo ni 35. Chini ya Mheshimiwa Otuoma tumehakikisha kwamba tunafanya testing ya udongo wetu ili tujue ni aina gani ya rutuba inahitajika. Tunapopata ile mbolea subsidized fertilizer, inakuwa ni rahisi kujua ni pembejeo gani zitawekwa katika sehemu gani ya kaunti yetu ya Busia. Pia tuko na programu ya kulimia wakulima kwa hali ya bei ambayo inaweza kuwa nafuu, shilingi 2,500 badala ya shilingi 6,000 kama wale wa binafsi wanaolimia wakulima. Na sasa hivi pia tumenunua mbegu ambazo ni certified seeds from Kenya Seeds za kupeana wakulima wetu, kwa sababu tunaamini na sayansi inaonyesha kwamba tunapopata mbegu sawa na tunapopata ile hali sawa ya ukulima tutazalisha mazao yetu na itaongezeka. We are targeting over 70,000 farmers in the first phase across all the wards in the county. Yes. Nimesema asante kwa Mheshimiwa Otuoma kukuletea mbegu tupande kwa huu mula. Nimesema asante sana, aendelee na hii kazi yake, najua ataendelea mbele. Shukuru sana vile ametoa hii mbegu, itanisaidia kwa sababu niko na shamba na mbegu bado nilikosa kupata. Nimeshukuru sana Mheshimiwa, aendelee tu na hii kazi yake, najue tuko na yeye 2027. Na shukuru siku ya leo vile nilisikia akitangaza kwamba nikuje msaada wa mahindi mahali hapa, hata nimeraukia kwa shamba ndio nikakuja. Sasa nikipata hii mahindi nitashukuru, kwa sababu hii mahindi ya hybrid unapoipanda wewe naleta mavuno kuliko ile kienyeji.
Neno lingine ni mahindi inaliwa na kila mwanadamu ulimwengu, na mahindi inapendwa na kila kitu ulimwengu. Hata mandege wanapenda mahindi, ng'ombe wanapenda mahindi na mifugo yote. Kopogore gi mago mag pith mago duma wayudo kanyo ni rawera moro mabende wuoke gwenge mago ma Shivakala Lusoko e Tongaren e kaunti mano ma Bungoma wachore ni ne onego wadgi mano mabende jahiga 24 ka negilaro gambut. Kaluwore kod jalup ruoth mano makono oyango ni rawerano mano mabende jahiga 21 mabende nyinge David Wanyonyi ne onego wadgi mano mabende iluongo ni Joshua Wafula bang' chuoye kod pala nyadinwoya. Min mare ne olero ni ne otemo mar mondo mi othig owete ariyogo, kata kamano nyawadgi no to ne opando pala eka ne ochopo kata ne ochuo wadgi mabende ne owito ngimane. Turudi na hapa hivi. Tunarudi na hapa. Halafu baada ya kupikana hivyo tukawakawanyishamo, mimi nikashika Davis nikamuonyesha njia ya kuenda kwake, nikamsukuma mpaka pale kwa Mandisi. Na huyu naye wengine wakamshika kumpeleka kwake. Saa ya kufanya hivyo nikaona Davis alikuja bila alikuja. Si kujua ako na kisu. Bila alikuja alikuwa ameficha kisu. Na vile kufikia Joshua akatoa kisu akamfunga kwa kichwa, kwa shingo na kwa moyo, kwa tumbo. Tukamwambia usimkuze. Joshua akasimama tu, Davis akatokea. Akaanza kumtandika ngumi za kifua. Huyu amesimama tu anamwambia ndugu yangu, mimi sina ubaya na wewe. Ningekuwa na shida na wewe, singekulipia bill Nairobi hospital, utoke huko nikulete nyumbani. Sina maneno na wewe na siwezi pigana na wewe. Davis akanimwambia, umejifanya sana wewe ndio uko na mali sana kwa hii boma. Jamii inataka kukosa mwelekeo. Kwa hivyo kwa wito huu nataka niombe viongozi wa makanisa, niombe viongozi wale ambao tunaweza ita retirees, niombe wale wote ambao wanaweza kuwa katika jamii kama walimu, waje tusimame pamoja na sisi watawala, na hata miongoni mwa wale vijana kuna wale ambao wako na wazia mzuri sana kwa wengine, ya kuwa tuwe na ushirikiano ule ambao utaweza kuleta jamii pamoja. Gikanyo janeno markala bende madikela giko mano mar mi weche manyien, kata kamano kapo katieko weche maket koda magi chutho mondo mi ayang moko kuom jogo mabende tudore kodwa e yor Facebook page marwa mano Kala TV Live. Wacho kanyo ni Isaya Atianga nyakwar Migire mano kanitiere kano wacho ni oneno news kendo winjowa e yono mano makare kano Kimira Kanyangoro School erokamano ahinya. Calvin Sojuanga wacho kanyo ni osemolo chon time ka entiere Rongo Kamagambo kendo oneno weche manyien mago mag ng'end weche. Erokamano ahinya Calvin. Aneno kanyo Abuor Chogo wacho ni oseywayo beta ka entiere Opapo Center kendo weche maket koda magi donjone achiel kachiel amor kodi kamora mora maintie. Mandela Nyakwara Waindi bende wacho kanyo ni news mabende ikelo koda wangjoy mar Kala wacho ni news ler kendo oneno gi e yono makare. Okay. Neno ka otego pod thoth gin ote mathoth, kata kamano kaluwore kod sa biro yiena mondo mi amake kata yienge mana gi kanyo. Erokamano kuom kawo thuolo mari kendo winjo kata neno weche maket koda magi. Nyinga Neli Achieng' Ndine, jaloko mara Bella Achieng'.